Beun ka dito kanti. Insya Allah 1,5 kilo kalau insya Allah kurang lebih nah 1 kilo kira lebih pokok gak dinto itu ngereng beli sesuatu ganti Punten tak menabi ka dito namong kenapa abdi na ko namong buto bir manolog kalangguan ajunan ka dito saka dito kanti. Oke motor sekelangkong atas gabungnya abang ini kaki kurang semenit ke itu ngereng bingkeng tadi menit barusan kalau pai gue pun pernah berde masuk boleh kantor Tarakeun pasti ada kento. Waalaikumsalam. Halo Ya ada dikena suplet nih kak tu sapor nih kena suplet kento ki bareng kabang pengendali kento dapat ampun ki dapat waktu na Bang Firman ngereng Bang Firman ya toren Alberoka mau ambil curungan ini metepah Bang Firman ya toren Alberoka September. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engki kel barokah motor sekalangkong saya ampun mengendalikan mulai tadi mulai gila motor sekalangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kulaku saat makin gak dito boten kala seteja bisa kin boleh acara absensi pagi sebelum kuliah 371 dimulai 15 menit ke depan kita pergunakan untuk absensi pagi. Untuk rekan-rekan dipersilakan masuk pada wilayah masing-masing biar sama-sama terpantau. Dipersilakan untuk rekan gulu-gulu Ganding Rombiah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aka saya berde Rombia motor sekelangkong. Bang Aka pertama panjenengan di acara absensi pagi Kak Dinto ngereng standby bingkengnya Bang Aka ya tore. Assalamualaikum. Parit bergabung standby. Assalamualaikum Mbak Fir, ikutan standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 rekan. Yang pertama Bang Farid sebagai Partelon Telake Lenteng kalau pasar Lenteng Partelon tepak pas Partelon motor sekelangkong Pak Farid ngereng standby cuken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iqbal sareng Mbak Bunga sebagai neng Lenteng Badak motor sekelangkong Mang Nabi ibadah kati saya sapunah parengoning ngereng standby bingkengnya Mas Iqbal ya tore. Bang Hilal Rombia Barak ganti. Ada telur rekan iki. Saya pertama Mas Roy iki. Sementara sekalangkong Mas Roy saya beda Lembung Barak ngereng standby chicken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hosen sareng Mbak Melati saya beda Eru Baru motor sekalangkong ngereng standby. Si nomor telok Bang Hilal lagi. Aiki Rombia Barak ganti. Motor sekalangkong Bang Hilal rekan baru. Monye. Selamat bergabung frekuensi 371 di absensi pagi. Selamat mengikuti kuliah 371. Ini ngereng standby Bang Hilal. Pertama Pangki Kak Dinto ngereng standby. Bingking Bang Hilal ya tare. Assalamualaikum Pak Tomo bergabung karai.
sini operator BRB ganti. Benarkan si kedabling bisa mengulang gak dinto? Tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang BRB sebede bila puara reba motor sekelangkong Bang BRB kedua depan jenengan makin saya bagus etarema cek bobo motor sekelangkong ngiring standby ngiring mengulang bingkingnya Bang BRB ya tore Pak Tomo bergabung. Assalamualaikum Bang Firman, Ayang Doja gabung standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dinto benyarekan saya bereng bisa mengulang Kak Dinto saya kebantau Kak Dinto cuma dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang AR saya berada keper setera motor sekelangkong ngereng standby chicken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ciwiro saya berada pasar Linteng ngereng standby. Selain mengulang Kak Dinto Boleh Kak Dinto ngesen nama bergabung. Assalamualaikum. Kacongkarai bergabung standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zahab saya berada Lembung Timur kalau opat saya berdeda aja motor sakelangkong saya tantana cicucukan siap mereli pengajian Kaulia 371 melalui pengeras suara ngiring standby cukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kacongkarai saya berada kawasan Al-Karawi motor sakelangkong ngiring standby bingkenga Kacongkarai. Pak Tomo bergabung. Lengser siap mereli Ikiring Kecamatan Manding. Assalamualaikum. Tomo bergabung. Engki motor sekalkong punya saya bereng kedabling. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cimamas saya berada Lembung Timur di lawan makam jenah chicken wakili Pak Surya Pak Cekung Jusiwan motor sekelangkong Pak Mamas ngiring standby bingking Pak Mamas ya tore banyak sekedabling. Firman, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bolang Betul. motor sekelangkong Mas Bolang saya berada Dajen Opet chicken tantana Bang Tayu sarang Bang Sultan Pak Kamandano miring standby bingkinga Mas Bolang ya tore Langsung standby. kedabling Pak Syarah mengulang Kak Dinto. Kisarongki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tingkir Jaka Tingkir sebadai Talang Saroki motor sekelangkong atas gabungan nepon cukan bada Pak Aci sebadai Sierra Timur ngiring standby bingkenga Bapak Tingkir ya tare Lengser tak masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engki kebantau Kak Dinto Bapak Lengser saya badai Kiring Kecamatan Mending motor sekelangkong atas gabungan nepon ngiring standby bingkenga Bapak Lengser ya tore. Assalamualaikum Kang Santri ikutan standby. Gunawas masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bada dua rekan saya pertama Kang Santri saya badai Lukulu nyereng standby cuken kepantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abu Nawas saya badai Kending Timur Partelon ibaratnya pom ini pom motor sekelangkong Kang Abu Nawas bingkinga Abu Nawas ya tare. Assalamualaikum. Daud bergabung.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinter saut saya sepanjenengan nyereng standby. Binggenga pinter saut. Assalamualaikum Bang Firman, Mas Tali bergabung. Pasera saya rombia pasera. Binggenga pinter saut. Mengulang gak dinto abareng. Mas Ivan di Rombe Timun. Engki madrasah Kelangkong Mas Divan sebeda Rombia Timur atas gabungan Nepon nyering standby. Bingkenga Mas Divan ya tare Adin ikutan. Engki waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aladin sebeda Telake Kending nyering standby. Bingkenga Aladin ya tare. Assalamualaikum Bang Ahdi dari Beda Ali ikutan juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ahdi saya Bataal motor Sekalangkong atas gabungan Nepon ngiring standby. Bingkenga Bang Ahdi ya tore waktu kurang 5 menit Gabung mau bergabung. Oh lembena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akati Pak Kamandano Seki Purung ngiring standby cuken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tomo sebeda kawasan Al-Karawi matur Sekalangkong. Bang Tomo cuken sebeda Lembana. Pak Sugadang sebeda Patian Siketun Gudang Garam matur Sekalangkong ngiring standby. Bingkenga Pak Gadang ya tore. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalapungan bara. Kak Dinto Kedabling bisa mengulang. Bingkenga Mas Abi Saib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engki matur Sekalangkong Bang Abi Saib siapan seti ngabsen ya acara kau lihat 371 Tanton Cuken Mereli pengajian kau lihat 371 melalui pengarah suara ngiring standby cukan bade Bang Musafir saya bade Sokian matur Sekalangkong ngiring standby. Bingking Abi Saib ya tare. Assalamualaikum Rajun bergabung standby. Assalamualaikum Firman ikutan standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapten saya beda Rajun matur Sekalangkong atas gabungan Nepon ngiring standby cuken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ana sareng Mas Joker saya beda Larangan di lawan jembatan Ngai Malar matur Sekalangkong. Mbak Ana ngiring standby. Bingking Mbak Ana ya tare. Assalamualaikum Bang Zen Bila Porah bergabung. Engki waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zen saya beda Bila Pora alhamdulillah tapangki pole kula kusat mangkin gak dinto saya sepanjenengan diterima lenteng ngiring standby. Bingkenga Bang Zen ya tare. Assalamualaikum Kedemang bergabung. Mas Firman langsung standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engki matur Sekalangkong Pak Jai sareng Banina saya beda lenteng bara atas gabungan Nepon saya cuken Tantana Mereli pengajian kaulia 371 melalui pengarah suara cuken beda Pak Mamat di Deja Negara Dinto selamat bergabung cuken ya tare standby. Bingkinga Pak Jai ya tare. Assalamualaikum ikutan matur Sekalangkong. Kurang kocok lama ada absen cek ki masuk ah. Engki waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engki Pak Kamandano matur Sekalangkong kelampon kesebut sabeluna pabareng sareng Mas Bolang gak dita Pak Kamandano cukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh cukan kesebut Pak Mamat saya bade lenteng bara ngiring standby cukan bade Pak Mila sareng Bang Afas saya beda Bila Porah ngiring standby. Bingking Pak Mamat ya tore. Assalamualaikum Kedemang bergabung. Kira-kira dita saya transmit
Demang bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engki Madrasah Kelangkong ke Demang sebede ikarai ngereng standby binggenga ke Demang kator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasera Kak Dinto. Bung Koneng ikutan standby nanti. Madrasah Kelangkong Bung Koneng sebede kending ngereng standby. Ki bede bekto ke orang samenit ya tore. Assalamualaikum, selamat pagi, bergabung, lanjut standby. Engki beda dua rekan agak bisa mengulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Virgo saya beda karai tenggina motor Kelangkong bereng standby. Kak Dinto kare setengah menit terakhir ya tore. Assalamualaikum. Mbak Rizka. Engki motor Kelangkong Mbak Rizka saya beda bore chicken Bang Dodi ngereng standby motor Kelangkong satu jenis Kak Dinto ampun masuk dawuk telepon pengabsen pertama Kak Dinto Bang Aka sebeda Rombia chicken terakhir Mbak Rizka sebeda bore motor Kelangkong satu jenis Kak Dinto ampun masuk dawuk telepon ngereng satu jenis langsung standby. Saborana sebelumnya mana biki pada saya tak ke absen, insyaallah laku bisa bangkit boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وأورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته، فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته، فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته، كنز الكرم عذب الكلم، هادي الأمم لشريعته، أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته، أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته، الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته، سعت الشجر نطق الحجر، شق القمر بإشارته، جبريل أتى ليلة أسرى
والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته
كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خص أولياءه بالكرامة وجعلهم خلفاء لنبيه المبعوث بالرحمة والاستقامة والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد عبده ورسوله الشفيع المشفع في عرصات القيامة وعلى آله وصحبه الذين فازوا بالسلامة. أصبحنا وأصبح الملك لله وأمسينا وأمسى الملك لله رب العرش العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الصالحين. اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر، ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر. أصبحنا في أمان الله وأمسينا في جوار الله. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. اللهم هب لنا قولا صادقا وعملا صالحا وفرجا عاجلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا من رحمتك وامنن علينا بالحفظ والفهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والمقام الذي وعدته
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salat abdin qallat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azimin fafarrij anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Seterusnya para pendengar, para pencinta setia Qouliyah 371, sesatajana sami-sami muljaki Allah, sebetan Qoula muljaki. Wabil akhas seterusnya para kiai, mak kai, kiai guru ngaji, seterusnya juga para ustaz, seterusnya para ipunyai terjukan ustazah, seterusnya para ulama, seterusnya para fuqaha. Langkong-langkong sesati neteni Qouliyah 371 ning laku mangken ka intoh. Sesatajana batang Qoula muljaki terjukan dak kasih satajana tan Qoula ngaturaki banyak motor sekelangkong. Seteja antretan, seteja cakancah, seaktif terjukan istiqomah. Setiap pagi apa ring bentokna kangkui memperluas pancaran Qouliyah 371 Kak Dintoh. Saya pancar ulang melalui panseponapan banyak frekuensi. Langkong frekuensi pon 2 meteran, ataupun juga frekuensinya FM radio, atau juga si melalui internet santarios. Cukanan si langsung cakanca si memperluas pancaran Qouliyah 371 dipancarkan langsung dari musalla, dari masjid, melalui pengeras suara. Sesatajana batang Qoula muljaki terjukan tak lupa. Sesatajana batang Qoula ngaturaki banyak juga motor sekelangkong. Mantar ibalisah kencaran seraja dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Apang ki boleh seterusnya ning ipagi mangken manabi tak keleroah leres ni tanggal 4 lekor bulan 10, tanggal 4 lekor bulan Oktober sekadima apang ki seterusnya tetap dalam pengarap, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempat, dalam keadaan selamat. Kelaban perpanggian muljah, perpanggian fokus ke intoh, kesempatan seterusnya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sempat, ngireng pondut ajakan telok sebiasa ampun laya kaki. Ajakan telok sebiasa ampun ya kaki. Setak kelem berdere marina, setak kelem berdebu ambuna. Sepertama ngereng setajana arang saranga mabanyak azikir, mabanyak azikir dekat Allah, mabanyak azikir dekat Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ya tore kulaban panjenengan bakon azikir sebanyak karena azikir tatmainnul qulub. Ate-ate kulaban panjenengan bisa tenang,
ate kulaban panjenengan bisa aman, bisa tumaknina. Lebih-lebih ketumakninaan tengkula selaku hamba Allah, saya bertanggung jawab nampani tornaremani nikmat kau dian banikah angkui teti kau boleh saya ngabti tor atau ada ke Allah ada atau benar sare sabadana pangabtian satajana kalaban katumaknina na ateh, kalaban keamanan na ateh, kalaban ketenangan na ateh. Maklai pung nyampung kulaban pancinengan pekusah tak erosak kalaban cuba nah hal sebisa cuba aki saat kulaban pancinengan ikutain kalaban kudaan tak fokus sampai ibadatan kulaban nikah tak ada kempernah menabi depak dekat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Harapan kalaban Qauliyah 371 diri saja nak perkataan juga ningki kamu ke sarang Allah pada kengnya ngasih manfaat, pada kengnya ngasih barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Juga nani ya cek boleh kaangkui kulaban panjenengan maungku asyokor dek Allah, maungku asyokor dek Allah. Dari sangking aku leban panjenengan tak elopoti kau diannikan, tak elopoti kau diannikan dari nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dari sangking banyakan nikmat Allah, kulaban panjenengan tak yakin mun bisa kulaban panjenengan metong dak setajana nikmat-nikmat Allah. Jadi kenapa kulaban panjenengan sekelar metong saos atas syukur. Cuma mun tak ongku tretan, mun tak ongku dan kau setajana ka syukur, bisa-bisa kula tak kelar metongnya syukur din tibi, tak kelar benih karena kebanyakan beli cetak ada bitong anda sama sekali. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillahi min dzalik. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nabi tenggula nyata-nyata kun tukang teti terima nikmat tapi tak syukur, berarti kulaban panjenengan tak ngalakoni kewajiban. Bila tak ngalakonin kewajiban, sejelas iancam sareng Gusti Allah kalaban ancaman siksaan Allah sesadid, ancaman Allah sesangat. Wal iyadu billah, terselamat dari siksa-siksaan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sakain tujukan kulaban panjenengan tak pernah tinggal, tak pernah ambu, tak pernah remare. Nabi selalu yajak angkui magena, matepak, mabender, ma'asah, makatrema pangabdian tertoatan kulis saja dekat Allah Subhanahu wa taala. Ika ento banika dari si ajekan telok pada melarat ongkuna, pada melarat kapi nika. Dia masih paling melarat mencapong ku lagi si terakhir nika. Selain dari kita tetap kutu berusaha, tidak sampai putus asa, tidak sampai pegak pengharap dari rahmat Allah. Juga cek lupa mak tore pa banyak nyuon dekat Allah, nyuon ngabala ka fakir na aba, nyuon ngabala ka lemah na aba, nyuon hal wajib saya perintah akidah ka aba, nyuon cet beda ka butok na aba. Sangat laras tercocok tonton. Nabi doa si ampun lampa aki. Kenapa boleh secetnya ta ibulang langsung sareng Kanjeng Nabi. Deka salah setong sahabat teh sepakon cek tinggal doa panika. Ipakon maos sarastarena salat fardu 5 waktu. Sekali mah Kanjeng Nabi atua
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kita kau le sema banyak zikir ke Allah. Sema ungku asyukur dak Allah. Sema bener atau sema tepah ngalakoni setajana perintah Allah. Panikah sanyatana kapi kalaban ngantosa petotuna kalaban ngantosa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tantone yang kita tolong sareng Allah. Nabi ku leban panjangan selalu minta tolong ke Allah. Karena kenapa para rebus saja mun ku leban panjenengan nikah paksa odi kalaban putu. Dari mana paksa odi kalaban putu ya tak ada keinginan kangku jadi yang tahu. Tak ada keinginan kangku tertireng seoning. Cepon jabuna Sayyidina Ali. Cepon jabuna Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Laula khamsu khisalin lasara an-nasu kulluhum salihin. Laula khamsu khisalin lasara an-nas kulluhum salihin. Cik saking tak ada napa lemak tengkah saya tak fokus nikah. Tiba-tiba lemak tengkah tak fokus lasara maka yaktina tati an-nasu sapa manusia kulluhum satajana salihin panikah ada fokus kapi khalisina min kulli fasadin pada selamat kapi dari macam-macam kerosakan. Mengkana kisah kebesak rosak kini karena ki bedena di antaranya selemak nih karena laki bedena selemak nih. Kenapa selemak? Pertama awwaluha al-qana'atu bil jahli. Si pertama yang kini kah qana'ah ridha narema bil jahli kalaban putuh maksudnya bi adamil ilmi bid din narema kalaban tak adaan pangauningan ning dalam agama ande arti tak adaan pangauningan ning dalam urusan agama. Jadi kalau ben abak tak ngakui aturan ni dalam kaudian nikah, berarti abak ni keteti arahna siksaan, arahna ancaman-ancaman Allah. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Odita ngangkui atoran, tada contoh dak seiman. Odita ngangkui atoran, tada contoh dak seiman. Sebab oleh karogian tepa banyakna seksaan, tepa banyakna seksaan. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Maksiat sajan terang
angkep tak ada alangan, maksiat sajan terang, angkep tak ada na alangan, atara acekan setan, ibadah sangat rangkorang, ibadah sangat rangkorang. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tepatna dak karidaan ataba cobaan, tepatna dak karidaan ataba cobaan, nyarena dak kesenengan, tak mikir dak panilaian, tak mikir dak panilaian. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jadi rasa kapi karena abe tahu cek mun aben putu atina kakak putu. Jadi berusaha na sambil nyon tolong katina apa sih bisa tepak ngabdi tepak ibadah tepak taat ke Allah tak bisa mak. Ikai muda tengah pertolongan mun lacet keputuan si kotu. Hilang keputuan si kotu ibadah ada. Ternyata iri dah. Kau di negalaban si putu. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, Allahu yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah Ta'ala ni kah sangat pegel. Allah Ta'ala ni pegel ke orang-orang yang ngerti kun urusan dunia, tetapi butuh ke urusan akhirat. Mun ilmu dunia Masya Allah, mun ilmu dunia pinter, tetapi tidak boleh ke ilmu akhirat. Oh ngapa jangan tak bener? Solat kan tak tepat. Solat ni kan ibadah seberentaki ke ini urusan ke ni lebih-lebih solat. Tak pelintir sekolah ni. Tak pelintir. Apa tak pelintir? Ya tak belajar lah kalau. Tak belajar ngelakonin solat tanpa asah. Tak belajar ngelakonin solat tanpa leres, tanpa bener, tanpa tepat. Tak belajar ngelakonin solat tanpa khusyuk. Ada ibun kamma saya kalah ni. Laku je sangat bah benda tempengan solat sekadar bani ke saya tempeng. Itu tak nimpeng mak. Tak nimpeng. Maka lagi tinggal ekor mak. Abak si Odi tinggi dalam tunnya ni kan karena ki pengaruh besar, pengaruh kuat tunnya ni, masya Allah, cik hebat ongku.
bisa manusia ni ka semun abaan pasti kutu abali ke akhirat, tetapi abak tak tahu ka ilmu na abak mabali tepak, mabali bener, mabali sukses, mabali selamat ke akhirat. Kalau ben pengaruh dunia ni masya Allah hebat ongku, rosak ongku manusia, rosak ongku manusia, rosak ongku. Ti lepas kita bunyi ke Allah Ta'ala sedih, Allah Ta'ala pegel, Allah Ta'ala pegel kasapa orang sekuntau kalaban urusan dunia ngerti ke ilmu dunia maksudnya, tapi butuh ke ilmu akhirat. Jadi kamu kator na dunia dan maaban si bisa ngoleh dunia banyak, dan maaban si bisa oleh dunia, dan maaban si bisa oleh seneng dunia. Pinter nih nyari nih kan, tinggal tepak kabag indah dari maaban si bisa selamat akhirat. Ini kata ada nih, dari nyaman reng butuh. Yang putu jadi adamul ilmi biddin. Kan lari berilah jadi suruh ngaji. Ini tempat kasih pengkong. Ya suruh ngaji, suruh nyari ilmu. Tempat kasih pengkong. Saya kasih pengkong, kikulah ni kasih pengkong. Ben selam ben. Pengkong. Dan berdebuna tabun besar imam besar ni kata tabun ni pernah gula kapangki tabun ni jadi pun al ilmu bi ghairi amalin yakun wal amalu bi ghairi ilmin la yakun. Al ilmu bi ghairi amalin yakunu wal amalu bi ghairi ilmin la yakun. Mun ilmu tanpa amal yakunu dia temu. Bada maksudnya ilmu tanpa amal banyak makin sana makin ilmu nak kita ilmu nak alim tetapi amal tak temu. Amal tak ada maksudnya. Jadi mun kuliah nak ko sila sarjana, mun sarjana nak ko la S3 lah, mun sarjana nak la S2 lah, S2 telok tu, tak serlah SD maafai. Tetapi mak ibadah kita kelajar mah. Apa yang tak yangkui. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Tak yangkui. Wal amalu bi ghairi ilmin la yakunu. Sedangkan amal tanpa ilmu tak kira temu mak. Maksud tak kira temu idim apa beda amal tanpa ilmu bah. Iya beda maksudnya beda cuma seperti ini kocak tak ada karena kita itu yang menikah. Tak itu. Jadi berarti pada bangsa tak ada. Ulah bajang tak ada ilmu nah, ulah bajang salah. Iya pada bangsa tak bajang sini kamu dulu. Ulah bangsa nak haji, tengok haji ni ke boleh. Abang tak tahu ke peraturan, tak tahu aturan haji. Umrah pun juga sama. Tak tahu ke ilmu nak umrah. Mun tinggal datang dari Mekah ni pada salimin mak. Pada perangko bakun. Perangko. Tekui perangko. Tapi merangko cimardut. Merangko cimardut. Merangko cimardut mak. Datang dari Mekah, masya Allah. Konvoy ni mak. Sudah motor ni ke ratusan, mobil ni ke bulu. Mobil ni ke ler-keleran mak. Mobil ni ke ler-keleran. Saya konvoy dat ngudadan.
calana beda-beda ro. Oh, aru si konvoy. Si obuk-obuk mirah ro. Si tak usah songkoan ro. Si sepeda motor ro yang kak ya dek ro. Aru pada ngambak kapi, kapaci. Si datang dari Mekah. Cuma aru Pak Haji tetap kasih mardut. Pak Haji tetap kasih mardut. Mak mardut karena tak pernah belajar ketiban restor tepaan ibadah haji ini. Isi umroh pada kian. Karena pesen banyak, abon kaya, sekejap umroh, sekejap umroh. Tinggal pikir kalau ben pandemi COVID-19 nih mak, umrohan itu top, haji itu top. Mun kula ban panjenengan ngerti bahwa musibah menikah bisa ipotut hikmah musibah karena kula ban panjenengan mungkin Allah Ta'ala karena kebelasna ningalenin jamaah haji ningalenin jamaah umrah dertak pendera ibadah stop kelu supaya Masjidil Haram ini betul-betul bersih daripada pengguna-pengguna yang kotor. Siapa yang pengguna kotor? Kita orang yang bertawaf tak tahu syarat-syarat tawaf. Kita yang bersa'i tak tahu syarat-syarat bersa'i, bejengah berjamaah karena tak tahu keilmuan berjamaah. Tutup Masjidil Haram. Cuma mulai buka boleh. Mungkin ya kita kudu lebih sadar. Kulaban panjenengan kudu lebih sadar. Tiap gampang karena pesen bahasa sekecak umroh tanpa alalui langkung timin mun kulaban panjenengan kudu ngerti. Kutu faham dak ilmuna pauntur penyimpang kabudun. Al-ilmu bighairi amalin yanfa'u. Ibadah wal amalu bi ghairi ilmin la yanfa'u. Ilmu kalau tanpa amal beda manfaat. Kenapa? Ya gempang aku akin adaka ilmu nani karena laga badan. Tetapi terang saja wal amalu bi ghairi ilmin la yanfa'. Anapun amal kalau panjenengan tanpa ilmu tak kira bermanfaat. Ilmu tanpa amal ki manfaat. Ilmu tanpa amal ki manfaat. Manfaatnya dari rumah ya gampang ngangkui ya kan ada apa? Kan tinggal pakai. Pada nawi kalampi mula mara esekot maka tak yang kui manfaat. Tinggal apa? Ya tinggal pakai saja. Tetapi mungkin ternyata kain beda tanpa ijai yang kui dah mah ada bisa kena yang kui. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala para pencinta, para pendengar Qauliyah 371 engar sepeda lebar. Para pendengar, para pencinta Qauliyah 371 sebutan Qaula Mulja'aki. muljana ilmu ni tretan sareng Gusti Allah bapadang ya paterang ka kamuljana sapa seetetepen ilmu bane ka sareng Allah. Cepon sebuna Kanjeng Nabi tak ngerti apa
napa sanad epon nika sahih atau tidak, ya sepenting lah dawuh Kanjeng Nabi lah, sepenting dawuh Kanjeng Nabi. Pokon sepenting benih karang nasambian. Timun ipon tut ibu kui tolesen nengke tabak ulama qalan sallallahu alaihi wasallam. Ialah lapon tut mak. Do itu doif. Saib doif na dawuh Kanjeng Nabi ta ala pakun bagus banocan bencacan kula sambian mak. Nanggi. Saib doib na dawuh Kanjeng Nabi kan kun pakun bagusan bencaca bener kula sambian. Dijawab Kanjeng Nabi, innallaha ta'ala khalaqah tahta al-arsy madinatan maktuban ala babiha man zara al-ulama fa ka'annama zara al-anbiya. Walidha qala sallallahu alaihi wasallam julusu sa'atin indal ulama ahabbu ila Allah min ibadati alfi sanatin. Allah Ta'ala cepon Kanjeng Nabi nyiptaaki setongkot tah iba ben ars. Kenapa ars kento tak tahu lah. Kula tak ada ars. Di tempat mulja sini kali. Ars ni ke tempat mulja. Sebagian beda kiai atau benar ulama maknain ars nikah napa ki cek saking apa cek saking beda kerajaan roh kerajaan setong raja nikah ars nikah modelnya cek saking gemberaki dak tunya nikah kerajaan Allah sini ini kan sebagian kiai maknai. Dan ini kecebon Kanjeng Nabi Allah Ta'ala akabai kota Allah Ta'ala abadi kota ibaban ars kota bikin kota di bawah ars maktuban ala babiha sambil tulis neng pintu gerbang kota nikah nggak semua tinggal nggak imatur nikah ki tinggal masuk ke Pamekasan tulis kota Pamekasan. Masuk ke Bengkalan, masuk ke Sampang, kota Sampang. Masuk ke Bengkalan, kota Bengkalan. Masuk ke Sumenep, kota Sumenep. Dan ini kayak Kanjeng Nabi sebelum masuk kota ini kan pondek kebedak ada. Beda tulisna. Benih kota bawah aras, benih kota bawah aras punten. Beli atau les ning pintu gerbang kota nikah. Manzarul ulama siapa-siapa orang si aziarah dekat ulama faka'annama zarul anbiya maka seperti pada benziarah dekat para nabi. Cuman sambian tak tahu aziarah ke para nabi aku leban panjenengan andi lencelen sepada ziarah nabi para nabi. Aziarah ke pasir aziarah ke ulama aziarah ke ulama. Lebih-lebih ulama nikah berhubungan guru benabau. Masya Allah. Makanya dia buaki julusu sa'atin alongku sekejap indal ulama ya jununa ulama alongku sekejap istin ulama alongku sekejap istin ulama ahabbu banika lebih ikaleburi ilallahi lebih kesenangi muka Allah min ibadati alfi sanatin dari ibadah 1000 tahun. Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Sering mun atorna bedong kundi.
Cet beni abak tak ngiding buntan. King sipas nyangki arwah. Sipas nyangki abak mun pas abak bisa ngamalaki ro ya ruwa seberat. Jadi mungkin mamalakna ni gampang. Mungkin ngajarna ni gampang. Mungkin nasihati lah gampang. Tak usah nasihat kau orang. Nasihatnya bentibi baik lah. Nasihatnya na bentibi baik. Ajar ya bentibi baik. Nare mana kantan. Kan ki berusaha nak kuliah 371 ni kan manabitan kula berangkat terlebih dahulu. Lakar cet itu sare kalaban keikhlasan atetan kula. Kita tolong tore supaya bisa nyampung kuliah 371 dak ka ate kula ban panjangan saja. Mun kula ban panjangan tore teremai, teremani, tampani kalaban bersena ate kula ban panjenengan. Ongku ni mak, kula tako ongku ni ka benikeng karena ongku benikeng urusan burleburan ni mak. Jadi asaca ning kuliah 371 kata ni, kemarin kan keng burleburan di kamma. Ama burleburan di kamma. Hal ni ke abali dak abak ni kaki abali dak abak. Mun abak ni ke sekadar diberi penguningan serang Gusti Allah. Kekelaran kangku beramal kalaban pun apa sela si kauningin ni kecik beren mak. Ber. Ki pola agi bagi sini ki pola agi bagi dak setajana. Barokah natan kula membagi dak setajana. Dari pun apa si kauningi dalam kaningki na penguningan tan kula. Wala milo barokah na wala pasti kempang abak beramal ka kenapa sih aku cak abak ni ka aduh berat tadi tan berat ni ka mak berat mak lain beda nang si jangan cak pengajian ke kontak pengajian ke frekuensi pengajian ke radio ruang mun ustad tak baju kok kitina mak mun cetak baju beda mah doi paksa ya ki mun tak baju laki apa mi baju mun cetak baju bede sing ngocak ni sengocak ki ini ke benih-benih bah nyebutnya maka ula untan king ngocak mun sambil ngabus ka kaula kata apa deban sengocak ka kaula nyaman mangken ni kai kuah banyak pengajian masuk ke radio masuk ke kontekan lah aku nak kiai si tak baju ruwe sengocak sani kerola. Jangan pikir kocak. Ki alhamdulillah mak. Mungkin tak baju beda mada pak iko jangan pikir nah. Mungkin tak baju beda mada pak ya. Ki si ada bu nikah. Mungkin si abang ngerasa mun aban nikah baju sini ka mak. Orang si morok ka speaker kan ngak ni kan ni ya ter kiai tak baju cetak baju ongku cetak baju ongguan tak ada si melih ni mah beda baju cetak baju tak ada si melih tak ada baju ikut cuma pendenan alhamdulillah abak pindah ajar ikiding goreng. Mun abak pindah ajar ikiding goreng kan pendenan mak tembang ban ajar tak ada yang tahu. Mangkana kegagalan pendidikan mungkin karena corona belajar di rumah ni kemanfaatannya ke orang. Belajar di rumah itu kemanfaatannya kurang. Belajar di rumah apa nih kak? Juga barokahnya kurang. Karena menyitung siswa menyitung talibul ilmu apolong orang sinyari ilmu ni kama ni ke justru beda hikmah lain karena musibah corona ni mak
Daripada rem aja lah musibah. Daripada rem aja lah musibah. Kinyo ontor ada kapangeran supaya tuli lastare. Tuli lastare. Niser orang sandi tugas sekolah, andi tugas belajar, andi tugas mengajar pun juga ya. Andi tugas talabul ilm, andi tugas nyari ilmu. Pas melarat deh, mbak belajar di rumah dia, remah belajar di rumah ni. Jadi imbauan pemerintah supaya kita belajar di rumah. Ya ada berokan nama. Aja ning rumah ada berokan korang maksudnya ya, korang barokah maksudnya. Karena akompola santri, akompola murid nih kan, itu ada hikmah tersendiri, ada keistimewaan lain dari Allah Subhanahu wa taala. Oh lain mah, udah keistimewaan lain nih, along polong nih pada santri nih, barokah. Karena makin tak ada yang kialong polong, suruh jaga jarak. Ya ni kepala nyaman musibah, nyaman musibah. Tertuli angka ni keserang Allah Subhanahu wa taala. Corona ni tertuli lastare. Iki ya negara kulaban sampean negara-negara selain terutama negara-negara Islam lebih utama negara Saudi. Makle umroh ni kembali asal boleh, makle haji ni kembali asal boleh. Betul yang seberangkat tahun makin ni kita itu mujak berangkat tu mak. Jadi sesuai setorna haji nah, sesuai setoran haji nah ni kampun dah tahun makin ni dapat masten berangkat ampun. Masten berangkat di bentar lagi maksudnya ke 2021 gitu jelas. 2021. Si 2021 ampun lah siap kangkui berangkat sesuai waktu si ampun datang tu aki. Tapi Arab Saudi ni pada siapa nikah? Ya Arab Saudi ni pada kata aku anggi ke corona ni. Tidak regulaban panjenengan di masjid nikah. Tolong pemerintah ni mak. Pemerintah ni tolong. Maksudnya ki pemerintah berusaha kangkui menghilang corona ni kah. Tolongin. Pemerintah minta sempat atur dah. Tapi disahkan beda tenaga khusus kangkui masalamat dari penyebaran COVID-19 ni kah. Kalau kedokteran tentu bisa os. Tapi masa apa ngampuakin dokter rapi ni? Maka pas ngampuakin dokter malolo, maka ilmu suruh angkui, tak apa kau tu angkui ilmu malolo. Kenapa? Ya minta boleh kau tu angkui, doa kau tu angkui, doa pun minta kau tu angkui. Merubah pola kehidupan pun juga kau tu angkui langkong. Karena setelah bencana ni kita kira dari keimah mak. Penyebab bencana ni kita kira dari keimah. Kenapa? Karena kebutuhan kulaban sampean. Ibadah ke pangeran lah salah. Tapi ibadah pot-lopot. Tapi ibadah lah ni kesita tituk Allah. Ni kesita tituk Allah. Jadi orang serius ya melok iya mak. Melok iya ni kah. Orang serius baras dia kebah melodi. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Sajan tasallam baba. Allahumma salli ala Muhammad. Muka satu jenis barang yang selamat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.
kau di an zaman na pangabtian nangkung banyak na naremana tetepan kau di an zaman na pangabtian itunya maksudnya nangkung banyak na naremana tetepan padeng terangah banyak macam kenangan teka aki sateja cepat ceceran tanto te pernah macam maka ancoran ropa patoron bernana cobaan termasuk corona dan semacam manusia tak ende pekusa aceken tak kelem menyimpang dari cekeen tambah padang nurok na aceken setan sangkup alako tak alerek atoran sepenting pokok ketika manfaatan jemper bungana sakecek na zaman Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi ya Rabbi salli alaihi wasallim ala konah macam kemaksiatan tada metel rasana kamudorotan petengah ateh tak nemu jalan terang tada na loros satejana tujuan usahana nyare dek kasap sekempang tak merduli halal atau benar haram eker peker terus tak kok teti luang keluar masuk dunia nata atoran ya Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi ya Rabbi salli alaihi wasallim tang mau tang nyare ya Allah ini macam-macam ni bon macam-macam keberadaan sisa nikah tahu beda aturan pangeran pun aturna pangeran ni tak ada lah tang mau tang nyare rajana seraan selopot ngangkui atoran banyak selopot ngangkui atoran setan tahu cek riba panikala kon haram sepekal ngadep de rajana seksaan Allah. Jadi usahakan kuleban panjenengan buang rida kabudukna nikah. Buang ridaan kabudukna nikah. Ai.
Allahumma salli ala Muhammad. Tantaran saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Teti karogian kan teti nyata sih jelas. Jadi sajian rogi na abad ni kan sajian padang ni. Rogi dalam kaudian ni kan maksudnya. Jadi abad sih tetap kalaban kaputuuna. Tak buang kaputuuna, tak berjauh kaputuuna. Tidak tetap kalaban kaputuan. Kan berarti kalaban panjenengan ni mak napaki odik si magbunnya mana, odik si sia-sia kau di anik. Makai ala aku makai ibadah, lopotan kapi ibadah, makai maski atau lopotan kapi atau jual beli nabi jar kelacer, jual belinya apa nih tak bener, jual beli cukan banyak kalopotan, sabab sakoni na pangatahuan padeng roceh tadek na kacucuran akad-akatan lopot tetep acelen. Na'udzubillah semua na'udzubillah. Pencinta pendengar Qauliyah 371 seperti kula hormati. Ti kulaban panjenengan setuju manusia selakarlah rahmati kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban lahir kanjeng Nabi sekaligus juga yutus kanjeng Nabi dekatan kula saja umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tor ini keingatan, tor ini keperingatan. Maksudnya kita mulai belajar boleh, kulaban panjenengan ngantang cer-cer boleh, muntut dari kama, dari mengenang, mengingat apa sih terjadi, kenapa sih pangki khusus keistimewaan kita jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas badan lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Molot. Cekun nenteng berkat mololo urusan molot. Cekun nenteng berkat mololo urusan molot. Dia parkali beri kahala mah. Parkali beri kahala. Cuma kula ban panjenengan kau tu ngerti tibi. Kemuliaan senyata kita umat Muhammad bedena pening lahir kanjeng Nabi. Benar apa yang ilahir Rasulullah, benar apa yang ibu-ibu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benih kun kepada kalita murah kalenya ngakan kepada kalita murah kalenya nenteng berkat. Pekere kita se amolot juga iya. Benih kun sebatas kalaban sedekah mampu nak sedekah mampu nak kalaban berinfak. Benih ngak rotok. Balik kita pelajari Maulid Nabi ni. Pelajari Maulid Nabi benar apa? Kita umat jadi istimewa karena lahir Nabi Muhammad SAW. Beden apa? Ti belajar dekasa. Allahumma salli ala Muhammad. Rocena kolakan, rocena tempengan, terpas elem alam mah pente tekengan. Tante jelasah tak ada keberkatan. Pelik seeka hasil tunya solakan ni serah peten tambu dari seharam bek ngambek na coma rajana ancaman masuk de ahlina neraka jahannam bentu sesangat dari Gusti Pangeran semak de ulama ketika pungaan sebab bisa tahu dah hukum Islam bersena ateh cukan pas norok terang sema teti seken oleh na angkepan azikir teti becana neng elesan macam istiqamah da ayat Al-Quran salawat Nabi baca tak rangkorang ngarep syafaat Nabi akhir zaman ker mikirah ongku tantaretan Islam cuma odi neng
sakecekna zaman banyakna ataat ngarep kabelasan teti terangah jemper percabisan ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Berlalu 4 menit dari 1 jam, kemuka tete manfaat terkemuka tete barokah. InsyaAllah sampung boleh dari pun apa saya baki Sidina Ali cepon mun kau dian pada keselamat dari 5 tengkah tantan kuleban bajengan bakal tete orang selesai. Tapi mun tak selamat kau dian dari 5 tengkah kuleban bajengan tak kira bakal tete orang selamat. Selamat tak kira bakal tete orang selamat dari kerosakan. Bakun nemu kerosakan, bakun nemu kejelekan, bakun nemu kesalahan, kekeliruan. Si beruntun terus tak buambu nih. Mungkin aba ala kotu sama. Karena ki beda kekuatan iman aba ki bisa asapor ban atopat, ada nyaman lumayan lah. Ladi andin deh ngodi kan sini. Si susah-susah si paling rogi mak tokak ngalakuan dosa, tokak ngalakuan maksiat, tapi tak pernah atopat ben tak pernah asapor ada ke Allah. Ibadan ki la sara tamban. Aduh, naudzubillah min zalik. Dan selamatlah setejenah tunya kantos akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak waj'alna mimman yusari'u fi ridak. La taj'alna man khalafa amraka wa asak. Bismillah ni'mal wakil la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian apa saya sampai akhir pakai makan apa takuna termanfaat dak kestajana dak kata golek pribadi tanpa bisa os. Sekian cukup sekian tanpa bisa os. Selalu apa kurang lebih nyon suara panggil aku waktu frekuensi sepada. Astagfirullah iyyakum bi taati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor sakalangkong dek siampun monitor kawasan daerah Peten Gaula. Amin. Menteri Kendana siarajeun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi siarajan derincung Tak beri. Tak yang sarah, Sir. Jo biasa. Sir, tengku kelu. Kan lama remator kita berde saya kalak warna di lumaro. Saya kalak serwah. Sabo abid jerabas. Jo terapun sehat, terlalu lamper. Iya bener mau di keng latak yang kuy sabo
kalak saya kabar loro. Bagus cara puna temet kok saya. Iyalah. Begitu. Tak boleh ada je ya. Ini serba hotel ke bengkok. Nah deh. Bikin kejutan. Yang sarana wah. Ya mau olahraga. Ya tapi kau gipak cong sampai istirahat cong. Ya biasa. Taman kosongan biasa. Apa aja berat 5 kilo. Ya biasa lengser. Ya 5 kilo. Mecek-mecek dari Melayung. Anu pun mesti mecek-mecek ya. Share seputar share. Putar share pada sisa putar share. Putar masuk. Isa bawa ke anu mah tak bisa share. Isa bawa ke sound aktif maksudnya ekstra kan ngalah ke AUX mah tak bisa keluar modul ganti. Mah tak bisa aman speaker aktif beri modul. Teko bila jerit dia masuk ganti. Korek. Maksudnya ngebromo nya ganti. Coba Pak itu coba CC trio itu obo kamono plus disatukan ground juga disatukan biris ganti masuk ke coba aja dah dilanjut mau mulai aja coba nih pabrik itu kok tak bisa ngeground Pak itu di luaran karena coba radio panggil mono coba kisi trio nyimpir ganti banyak ya hati nak lu ya mik babak mun bofeng musuhano kan Peter raja gini korek namun bau peng kurang kayak boleh mun bau peng langsung ketok di na speaker sehari main plus campo sana mun merek bau peng dah bener bau pung ganti naik kok Jom, mana ada? Ada luceng mon. Ada. Yang kan tak emok kan bau peng mende beda hadiah ekstra PTT dan monitor ketok saya ke headphone. Kamu mana headphone nah, ke speaker headphone. Sehari main plus campo lah cuni. Jangan main-main ke headphone untuk keperluan yang lebih sangat kan di. Engki leras baling ser tepak kene kok korek engki perkara mau nyinabek beda kembleng nganya mana bau pung biasa kan di so main nah mentro ka gubesa karkaran masuk Setrio FM kan di mun tak nemu nyari delkom audio na nyaman danyeng gia korek nah mentro kasih anyar delkom mbah dike bau pung je kemplong neka wak lengser nah mun bau pung biasa dia kemarin nak bo dia undi ningi tu kuandar maksudnya teng lo lain dah sana bunter gia geng lah Bang Jiwan mohon maaf tidak satu jenazah berdaga dinto tidak bisa melanjut mendahului ki share juga rekan saya lain saya monitor mendahului. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekelekong Bapak Encung. Tidak ser. Terapuna saya ngada ser. Ki awal-awal ngontek wah ser. Sangang poluan ya, iya tahun sangang poluan masana ser. Kasati ya lumayan ser, tahunan jira ser. Menandi anak babine mi ande lah ande anak boleh 66 ki bedo komboy ya boleh kadang yeah.
Ya telepon mau ora saya nggak ada ongku jadi kok. Telepon lamper kan, saya nggak ada ongku. Begitu Pak Lengser, keng sahabat abid, kan leng ngocak kabe nangko, bedo. Pak mancar, tak boleh. Ini salah berak. Iya, cek dari pondok bari ngerem. Misan maloros sekali do timur orang kok genjot do timur do Pak kan. Mun kurang raja beda dia boleh. Bengkel ya. Terafuna las listrik Roger. Iya, nggak perlu karaja, perlu kuat ya. Roger ya terafuna nona, gulungan ada 30 ampere. Temat boleh. Cara ruah, yang pilih 15 ampere tak kelar jo, dut. Ya. Timun dia biris orang kaya kia. Yang mana bengkel pribadi ya tak emok kan di. Kulungan nah benih kulungan saya ya Roger. Kulungan saya nggak ada aja saya tak kena ngerti sesatia Roger. Iya tadi medon temat kok saya. Area mungkin kalau lagi ini pon kan di. Asli nah benih kulungan nasar saja ibu kota Indonesia Jakarta Roger. Maleng-maleng ke Jakarta kan di. Survei aja ibu kota kan Indonesia Jakarta Roger. Iya survei aja ibu kotanya beda dengan ibu kota kan di. Survei aja ibu kotanya Jakarta Indonesia kan. Iya saya lembak kocak Nusantara kan di. Lanceng dia. Atau mau badu bukan nona kan di. Elko Nigeria pampak atau pampak rasanya telur pampak sepadunya baterai ABC pampak tahu ni main sabuk kosong kalau yang kuya burung beda dia Elko ada berak silikon nak orang raja kan dia anak si raja mau oleh monitongo tak menot kan di silikon di nasi raja jadi tak menot tonggo kan di iya ya pengen kok Elko ben anon aja dah Elko ben TR kok melia lembau dia saya coba kalah tapi pas tanya gigi aja ya taruh eman mik kapar lo ganti apa saya tak itu mau kena nafsu lekak mun buat nyabar dan nyamai pak masuk ke data ganti kencau nah nyobok barang mau mana apa coba ke HP-nya saya meletakkan barang di tempat ini titik cocok Pak jelas saya coba rangkai ke lu betul acet boleh jadi hanya ada kapi 16 acet oleh genteng Mas Roger iya mendaki lah acet baru iya nuang kok Pak biar jangan ring Malaysia pemenang apa kamu tong setir dari apa mat apa harus take share aja oh iya cat lakar ki puru tahu mana iya banyak tahu segila akhiran boleh beri bobot nyaban deh kan sepeda setir lakar titik kekuatannya di setir mun buat nyabak kan di kok suara tong-tong tong 5 kilo lebih tong kan di ya lanjut sehari lanjut aduh iya lanjut dulu ada pekerjaan di ya mak pada mak kengkerong rong ini ngakil suara nama pada dia kok mau slingsel abdi nasi mulai gelak nyari dekat gunung turbukan betina junan berdeka dinto kakak mas slingsel si ganteng buka daya lebih rempah dari kalau tak tong ya ludruk ri alah kena mare pengajian lanjut loh ada pekerjaan ya bisa disambung lain waktu lagi oke ngereng motor sekolangkong
motor soon di Mai TV Ki beda kare na mak ya mi kumbera kare selember wah aduh bahaya mak palang mak pikir ba laporan apa buat nama tak tahu lah oh no mak gate lah berak minta anyiksa Jep tak tahu karam pakai Jep ban Jep lagi keelong ban kita Joko Pomor Jep arah rempah kering tua Jep cek nyelek ke tengah Jep ambu Jep Makina mak mun ki beda boleh mak masa kun berek pede nan selamber dua mak injek tina tak beni jadi aro tak apa mak iya mun pahe pa compet sejarwa mak aduh lah mak saborana mak injek tak beni jadi tak apa mak ganti mak tak ada masa lain tapi khusus nama mun lain je kau tu kena ganti nak kau saya rumah je lah saya dalam dia berde luar kau je cangkang kau saya mirau ada je hello dia dah lain pun keng mon kok tibi mongko merak salamber hari bari narwal lah laporan amat iya tekak beni satia dak apa je lah nak rual mak lah laporan nah raja buat sawan bolan je ganti mat kok ki program gue ya boleh lanjut terus apa? Tahu Jep maksud apa Jep Jep. Ano, enggak udah balon coba nelpon ke sengkok bos. Bo, kok Telkomsel ada anu lagi. Ella buat berapa Jep? Nanti Jep. SR. Kamu lu tung. Belum bola petok belu 4 sabolo telak-telak sang belu tung belum sana